Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti maikadwa a Timoteo kapitulo 1, versikulo 7. Ta saan nga espiritu ti kinatakro ti inted kadatayo ti Dios, no di ket espiritu amang ted kadatayo iti pannakabalin, ayat ken kinamanagteppel. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ansaw, Nay, ata ka mait manang. addaman law may kodamagan. Anya day tamanang. Apay, pudno nga agmauyong ni Florence. Nagkunay ti day tamanang. Ado, tinakadamagak akaaruba. Saan ka nun arumrumwar dito'y balayo? Tamabuteng ka no arumwar. Kita manday ta. Tasikapayan ti agwalwalis dito'y paraangan nyo. Apay, agmauyong atalaga ni Florence. Ayan nga ni Florence, tatang. Tas ikamat ti aglutluto. Ay, aday jay silid na. Agkulkulong latan iti silid nang agmalmalem. Kabay Iso ti kayat na nga ramidan. Saan ka numatin arumrumar dito'y balayo? Ay, Pudno ka ding agmauyongan day tanga anak yo, tatang. ay, saan mo man nga ibagbaga ti kasta, tamangag na ka. Kat apay numangag na. Ad-adangag sakit tinakam na. Mapan nyo ipakita iti albularyo. Tamang ano adda napasaktan na asan a makitkita. Wano, nakadilnak dita. Nakaluto akaw. Aggao kakit dain. Mangangkan. Ikam iti kanen na ni Florence. Anya? Itulodak pa iti kanin na ije selid na. Saan nga rod amakarwar? Payman, takasaritak man day ta tao. Saan pa'y nga ita? Saan nakamutla nga sangwain? Anya? Ay, anya nga asakit ti kimpet kan kwa na. Delikado day tatatang, no sana masigod. Florence anak, nakaturog ka kaday. Nakariingak, tatang. Irikap yun day tari daw. Nagsipnget-met ngamin day to'y silid mo. Ape adi mo ilokati tawa. Kayat ko tinasipngot. Kayat mo kaday, tay switch ko ti silaw, tapno makitam ti kanam. Saan, tatang? Kayat ko tinasipngot. Agsakit ti ulok no makitak ti lawag. Kasanong nga rod makita to'y kanam. Sapay na siit day to'y inluto ka si daam. Tatang, Nay, apay ngagsangit ka. apay akas to'y tinagbanagan ti biyag ko. Ay, anak. Kabutang ko ti rumwar. Kabutang ko ti lawag. Anya day ti amapaspasama kanyag. Oh, kumusta ni tatang? Kapsat ko ati pakadanagak, bakit? Ni Florence? Taapay. Jak man mo. Kabuteng namat ka nun ti rumar iti silid na. Ay, kunak man no istorya laang day ta. Napanak na kak, idi napanak iti balay da. Talagang agkulkulong iti silid na. Itultuludan pa yan ni tatang iti kanin na. Ay, kat agmauyong nga rodin Ibagbaga nga rodag iti tao nga agmauyongen. Sayang. Sapay nakalpas iti kurso na. Gisursuro kumaitan. Wen tamaestran jay gayem na. Iso ti teacher ni Junior. Tataan siyong. Nay, si Kamet Hakob. Nay, limok magka. Ay, wan nga rod tata. Ay, wan gayam. Ni Florence ngay. Kumusta ti best friend ko? Ay kwa. Ada siguron asawa na anya. Mano anak nan. Dayjay agayam ko. Nalipatan na ko. Ay, adda ka din asawa ang baraw. Ay, si Kamet tata. Awan pa'y mat Ay, mabagitan nagsan abalasang. Ha? Inunak tumat ngamin tinagtrabaho. Ala, sana balay, makasarak kan tulad ta iti parakan ka.
Sapay kumaat tata. Aywan gayam tata. Ibagam to ka ni Florence. Umay kunto bisitahan iji balayo. Ha? Wan tata. Umayak to enton sumaruno a Sabado. Mangitugot akto ti paborito na a donut. Ay, kuwang amin, barok, ay balasang ko. Ay, masakit itan ni Florence. Anya? Agsakit? Anya ti sakit na. Ay, jak man mo. Hindi na matin kaya ti rumor iti silid na. Isu asya ko, tinagpalingkay, takabuting na ti rumor. Ay, kaano pa'y akasta, tata? Hindi pa ilan na palabas abulan Ay, sige man, tata. Taumay kong to bisitaan. Ay, agyaman Hakob, no makaumay ka. Kasanungay, Efren, agmauyong batan ni Florence. Huwag nga ro, Dante. Kabutang nanti rumwar ijay balayda. Di naktupay kahit asang nakabsat na. Awan mo't ti pulita yung agmauyong. Ay, kaasimat ni Florence. Sapay nagpintas a balasang. Ay, awanin Saan nyo ka di nga ipadoktor? Pangalaan mi nga iti pagpadoktor makinkwana. Kababain no agmauyong ti kapsat mau. Rumbang lang asan arumrumar ijay balay. Tapno saan da pag-iistoryaan. Itanto pa ikat iso ti pag-iistoryan dagiti tattao. Kababain da ita sakit na antay. No apay mat nagsakit iti kasta ni Florence. Ingka kasarita ni tatang mo, taipan nyo ijay mental hospital ni Florence. Asino kumati mangipan kan kuana ijay mental hospital? Ad-addan ang katawaan da kami dagiti tao. Numaamuan da na mental ni Florence. Kat, baybay anyo latta na kastana? Ijay nalangan balay. Saan naman ijay? Basta dan itatang akadwana. Kunak kumaamapan tayo ang pasyar ijay balayo. Takadwata dagiti ubing. Saan palaang? Ang mga nuagkabil ni Florence. Kat masaktan na dagiti ubing. Ay sus, nakaamamak mo't dahi tangay bagbagam lakay. Kat, kasta mata talaga dagiti agmauyong Saan da nga mo ter aramiden da? Makadangran da. Anya? Apay ngay, tabi mo mutan kinuti dayta kanam, balasang ko. Imbatik dayta, sakbay anagudungak. Awan ganas ko amangan, tatang. Nagsipnget ngamin dito'y silid mo. Mayat ko man umalukatan dagita tawa. Tapno makalangab ka iti presko nga angin. Tatang. Saan ka nga sangit Diyak kaya tikastoy kasasaan ko. Isungarod ka ako nakarumwar ka. Agpainit ka. Agpagnapagna ka. Mabutang nga. Diyak may palawag ti butang nga marikrik na. Ay, wine. Nasabat ko gayam ni Hakob. Agahiyam mo. Saan arumba nga mamo na kastoy kasasaan ko, tatang? Naibaghakon kan kuana. Kat umay nakakano-bisitaan. Ay, apay ngayon bagam ngay. Diyak kaya ta makita nakakastoy. Ay, mga ngay no matulungan na ka, anak. Tadi nakamot kaya't atulungan ni Manong mo. Diyak ba't amo ti aramida? Tatang. Tulungam ko matibagim. Ti pampanunutay. Kasanun ngay no awanakon. Kasanukan ngay no kastoy kalata. Diyak kaya't timapan ijay balayo ansong. Takabutang ko ni Florence. Saan mo't nakabutbutang ti anak ko, manang? Ay sus, di mo lang mo Dagiti addaan iti problema iti panunot akas kenkwana. Kabailan dati agaramid iti dakes. Saan kumamot akasta at ibagam, manang? Ti aramidam, agparamid kan iti rehas apangikulungam kenkwana no saan mo akayat nga ipan iti mental hospital. Saan nga agmauyong ni Florence? Anya saan? Kano di na kayat ti rumor iti balayo. Kayat na tinasipnget apagyanan. Anya nga iti awag mo iti dayta sakit. Agmauyong ti anak mo, ansong. Tata, adda akon. Ay, umunig ka, Hakob. Agyamanak tata. Ayan ni Florence. Ay, umay ka.
Tugaw ka pa'y. Sigurado ang maragsakan ni Florence, iti daytoy may sa abaks a donat a pasarabok ken kuana. Ladingitak barok ay balasang ko. Saan nakaakayat asangon ni Florence? Taapay tata. Saan pa'y kanwa nakasagana amang sangukan ka? Kaya't ko kumaatulungan. Sangit. Jakman amuno apay akas jay namutan. Tata, kaya't ko akasarita. Ang mga na-depress laang. Kaya't ko atulungan. Alan tata, palubusan na amang tulong kan kuana. Florence anak, adda dito'y ni Hako bagahiyem mo. Kaya't nakaka... Adyak kayat! Kunak lang arudan adyak kayat ti sumango iti oray asino. Ngum kaya't nakaatulungan. Awanin namnamak. Ay, kastoyak latan ngag nanayon. Florence. Baybayanda kon. Saan nyo ang maawatan ti Riknak? Awat ti makaawat kanyak. Iso baybayanda kon. Agyaman nakada kayo parents. Nga imay iti daytoy apiti ay mating tayo. Sir Hako. Yes, ma'am? Agyamanak iti kinaanos mo amang isursuro kini Junior ha. Uray no kas di anak kawul-wul-wul. Madam, trabaho mi dayta akas teacher. Manmano ti teacher ang makaanos kini Junior, sir. Imbaglakit din tasikat ti maestro na ita. Aywan gayam, madamag kuman, si kakaditi ipag ni Florence? Aywan, sir. Asawak ni Manong na. Ay na, sir. Kaasimot day dyan nga ipag ko. Tay bagbagadamutin nga agmauyong ka no. Kaano pa'y akas jay? Nabayagsan. In sekreto lang ni tatang tamabain ama-amuan dagiti tattao. Ay, idi na minsan, napan ko binisita. Ngam saan nakmat asinango? Kas di nga rod, sir. Iso asaan kami amap-mapan ije balay na. Taay na, mabutang kami. Nungay agkamat. Amuyong matantag mauyong. Ay, saan mat siguro akas ta? Nakaamak, sir. Ibagbagami nga rod nga ikulong dalaangan. Narigatan, nungay makapatay. Tatang, ipaaramidan yun itikulungan ni Florence. Delikado. Ay, saan ka man nga agsaw iti kasta, Efren? Siyak ti makaamu amang tangdan kadagiti mga ramid itikulungan na. Di mo aramidan dayta. Unay kayo matan tatang. Apay, nungay agkamat, wenumang dangran iti tao. Gaputa saan nga agmauyong ni Florence. Maimbagan ti kabsat mo. Kasano ko mamaimbagan? Di mon tupay kayat nga ipa-mental hospital. Mangnamnama ka manen iti milagro. Saan ang mapasamak dayta, tatang? Florence, nakaturog ka kaday. Mangan ka na nakaw. Nay, agsangsangit ka manayin. Nangagkot itungtungan nyo itay kan ni Manong Efren. Sa anak nga agmauyong tatang. Isuasanda ka rumbang nga ikulong. Saan ka nga ikulong? Kan sa anak amamati nga agmauyong ka. Sakti amam. Kat mamati ak amaimbagan ka. Isu atulungam ti bagim. Ipanagnek mo kadagiti tattao akaba ilam ti agbaligay. Nagbidot da iti pampanunutan daken ka. Kaba alam da ita anak. Saan ka kumapaabak di ta panunot mo? Uncle, ada akmanen. Kaya't ko akasarita ni Florence. Ay uwain, padpadaanan na ka. Kasta ka di? Nagsarita kami. Iso apang haasim man tatulungam ti gayem mo. Wan Uncle Anchong, aramidak ti amin akabaalak, tapno matulungak. Pasensyakan friend. No di tinasipngot asilid ko ti pagsaritaan ta. Florence, kaya't ka atulungan. Adaam mo nga espesyalista a doktor. O sige, makipagkita akan ko na. Kadwaan ka
Tamamatiak, kabaalam asarang tenday taas sakit mo. Iti udi na, sikat ti agbaligi. Ay, mababai na ka talagan bakit? Amin na papanak, ni Florence ti pag-iistoryaan da. Oray siya nga rod. Isulatan ti pag-iistoryaan da. Ibagbagada pa'y kit din ang nagar-aramat ka no iti drugs. Nuapay mat kami nakasjay na. Ang mga no adda na dagsin aparikot na nga ilimlimang nakadatayo. Anya ko ma, pinagadal ni tatang, nakalpas itikin na maestra. Agtrabaho langan ko ma, ngam kasjay na matang. Ingkamat bisitaan alakay. Gaputa nagmauyungan, saan mon abisitaan? Babainak nga rod. Jak tupay kayat ti rumwar. Tagdamag-damag mat dagiti tawa makakita kanyak. Agisursuro mat gaya man ni Florence. Anya? Kasano na pasamak dahi tanti? Isungarod ang mapanak ijay balayo, tamapan ko panaknakan day tanang ikaw. Jak ngamin bimis bisita ijay balay kahit naagasan nga tan Katuan mangisursuro nga rodan. Kumusta kan ma'am, Florence? Di nakman awagan iti ma'am, takarugrugik pailaang mo ti agisuro. Amo, no anya ti apapalaken ka? Apay ko mga apalan nak. Ngamin, nagpudaw, kan nag-flawless day takudil mo. Kan, nagsiksika. Ay na, bagay mo pa'y day tayo uniform tayo. Aywan gayam, anya ti waistline mo? 25 lang, man. 25 laang? Ngam, kaan kamat agaan? Ngam apay asaan ka lumuklugmag? Talaga lang ngami na sexy. Ngam siyak, Jackson makontrol ti panaglugmag ko. Friend, thank you iti panang tulong mo kanyak ha. No saan agapukan ka. Nakakulungak pa lang ijay nasipngat asilid ko. Bay amon day jay. Kunakken ka. At dalawag. Uray kasano kasip nga ti amin. Na-stress akla siguro. Gapo iti aglawlaw ko. Kadagiti tattao, amang perperdila ang ti amudang aramidan. Florence, saan mon asublian pa'y daytaan na palabas? Tinapatag, happy ka itan. Isuko kani Apo Dios ti amin a klase ti buteng, ta iso ti Dios ama nang asi, kadagiti pinarswana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.